Dito'y drama tayo. Dumi, mabali namin. Nya kamot ton puseng. Apa yan nakilubod kamot ton itinagturuga ka sopa. Bumaba ka dito sopa. Di taswelo ti pagkulobam. Tusa, bumaba ka. Diyan kahit ang makikulob ka dito. Dita ti pagkulobam. Kasla danakam na itaapusan ni Rosa. Nasakit sapay ti ikikita na kanya. Bag talawan ni Rosa. Noon talaga ta, nakita na ti panangabog ko iti pusa na. At umanay manin, apang rikyara na kanya. Nasingalakit nga rin ti panaturog ko. May sapi nga oras ti palabsain sa medya alarm ko. Irilip ko pa yan. Subot at ti puyat ko itirabi. Kitna'y tama tapusa. Makikontest sa paya maturong. Inkulob namat ngagpaiso ni Tiswelo. Dita ati pagkulobam, saan kat aditi sofa? Lakid na talim mo kayan ti protokolo iti pandemya. Gapoy ti bakuna na ipaay ka na iti tao. Natalaga na iti daduma. Nasaan na pa yung agusari ti face mask. Nawayamat ang agbalikbayan na iti iti abroad. Ay, malagip ko lakit nga rin ti ikit ko anabagita na balasang anabayagan iti abroad. Talagang sa dinan malagip nagbakasyon. Aday ta. Naipainit kan paseng. Saan ka matngata na malamin? Sus, umba naman ang tipusa. Tas lobing ti pampamayan na. Dom, kita am ni Pusing oh. Nailibay ang nainitan. Kaya, amila pang ibusan ti oras. Anya ti kinunam, Dom? Ay, awan. Di man sursuratak nga istorya ti pakasikurak. Amo ka. Masuron ka makakitkita iter anamida. Andaya impagakamadi. Awan ngagpaiso tinangag ko nga imbagam, Dom. Nga makitak di tarupam. Agpasugnod ka na sa manay. Amo ka. Kaguram ter aramida. Di mo magustuhan ti panagtarakan ko iti pusa. Nanyakat nga min tinakapampanunuta man nagtarakan iti pusa. Atrat ko makaslobeng. Tumeng. Sana nasaya ti sobra pa nakidagkat iti pusa. Tapakaalaan iti sakit ti dutdut na. Kunakon ka. Masuron ka. Gapot na bali. May ibos ti oras ko iti daytoy apusa. Hangam. Anya aya ti pagkasiguram, Dom. Naliwayak ka din ti obligasyon ko kas asawa. Gapoy ti daytoy apusa. Rosa. Saan ka mataman ano Ha? Hindi. Kasi kamot, pusing ko. Mapisin kan. Sige, mapantanje ko si natapakanan kan. Simmang putan dahil in-order ko iti online akanam. Narantan. Pagbasulak sa pay ta apusa. Anya dya kinunam siya, Fay? Jay pusa ni Rosa.
Saan sa magustuhan ni Duming ti sobra pa ng asikaso ni Rosa. Nay, apaya di na maibatay katadamad ni Duming Ijabalayda. Ay na, di na maipiyar at akagura nga rod ni Duming di pusa. Anya, kat ngayon tinakapampanunutan ni Rosa amang trato po sa kasla anak na. May sakamot, bayam ka dilatan ni Rosa. Di pa'y lakad na ngampun iti ubing. Nung di kasi po sakit din, tububan na. Bay amon kunak nga rodan. Mas nuplaang ni Duming amang dildilaw kan ko na. Ay, makambo kay man lang aginan. Ay, istorbo rin tapos sa bagay. Anyat orasan. Alas 5. Lum na kan di init. Ano kasta? Ay na. Nagmalmali baka naturog. At damot kit din nakaranudak kan kay ta si kapusa. Sika tinangriing kanyak. Ngamin. Palpak kamay. Itay kumapay alas 2 arining naka. Palpak ka talaga. Anya dyan baga ni Rosa? Kagurguram ka no yitarakan na apusa. Saan mo tata? Masronak lang no nagduma. Oh, di kaguram mo lang. Gagangi lang, ha? Ta makaperwisyo mo't no nagduma. No kakaiso na makaturog ta makasubutak kumamot iti puyat. Awan na. Layaw-layawin nakto pa yan no na itay may ridipak. Dayta, masuror nga tamat king ka Gapot kinaturog mo. Tamat maturog ka ngamin, asan nga oras ti pan naturog. Saan mo ta question ti pampan naturog ko iti aldaw? Ta mapuyatan nakarod iti rabi eh. Sa maturog ak iti aldaw? Awan na saya tabanagan yaw. No di kay makapagkinawatan gapula iti pusa. Dinakmat ngamin maawatan ni Rosa no tagduma. Naglawag asikat ayan ti question. Deta naman naturog mo ti rason. Ha? Sakpay gayam dadabasol na. Imbagkit dia, tadamot di pusa ngay aywanan ni Rosa. Tasana na masikurano at dala ijabalayaw. Uwan mat kati ha? Di mo lamon wanya mo ti marikrik na di pusa apas pasakitam. Makaawat mo't kat dagiti tarakin. Sandala makapagsao akas kada tao. Tsak man lagsasaon. Awan lang arud anak yun. Dodwa kayong agbibiyag. Di kay pa'y makapagkinawatan. Huh? Kanya, mabisin ka manan. Hindi talamang mangan ti mo. Awan ipakan ko ken ka. Pakanin na kanto di amo mintun sumangpay. Nini, aglagid-lagid nga rin. Di na man lagid-lagidan ta, kagura ka si kapusa. Nga dyan. Uraya masumangpat ni Rosa. Makaawat sakit ngagpay sulit apusa. Nagal-aludo yan na lang panaytayan di tawa. Mayat manan ti tutugawan na itilamisaan iti abay ti tawa. Unam na no ubay nga mang pasungad iti inana asumang putan. Pusa aya. Umanay lang ay sut pagrikrikyarang may ka ni Rosa. Matay gaya may tibisin ti tarakan, awana ka niya. Apay kasta ti kunam. Wana, takas taunay mo tan tibisin ni Puseng. Amok
Nagdawat nga tay ti kanan na iti aldaw ngam di mo inikkan. Anyat amok di tangay. Agsao aya, tayong bagana ko makanya ka mabisay. Agariwawa no mabisin. Aya, Amok teramid ni Puseng no mabisin. Agariwawa dayta nga aglagid iti gurong iti adda iti kusina. Mapalpaliw mo matngata ter aramidak no kuadom. Unay kamatan. Unay maalaga pa ng papas mo ni Tipusak. Paminano mo ilaan ang kutsara kay iji dilata kinalubak iji abay ti lababo ngay kat inikam iti kanan na. jak nasikaso na. Panagado mo tinararamid ka. Amok Ingagaram asan a pinakan tapno pumanaw nga ta. Kanya, Saan kit den? Ngam no ti kunam kat pumanaw ni Puseng. Ay saan, Dom? Dinak panawan ti Pusak. jak ranta papanawon ti pusa. Ulay kamatin. Jak lang naikan iti kanan na pagkapantamanayin. Saan ka nga papaan? Ibagbaga lang ti sakit ninakam ko. Alawo na yun. Pakanagtaw nintan maminsan. Saan kang nagsangi? Agsangit ak aya, kat saan man? Ha? Ala, nabarabakan ka lang. Papanamon nga eh. Awan! Ay. Anyan ni Rosa. Agpasugnod man nga tan. Nay, intugod mo matan ni Puseng Rosa. Wana nang, tadikat maulsar. Nay, apay ako na mamaulsar. Saan nga minamasikaso ni Domi nga pakanan? Ni, di matsan na rumor ni Dumay. Tainyawag na kang tatang mo nga day kamakam na asuratan. Wan, adalay di balay. Aniyan, day talamang tutitikan na di na matlakit din mapakan. Wana nang, ay bastan titikanan na di balay tagim mulpiak iti online at hangamin promo. Mutlagayam. Day talamang gutad mo iti paglukatan jelata ti aramiden na no kwa. No bilang taawan tinakalukat. Kan mang kutsara kunayaw, tado a kutsara tititid ko tunggal pakanag. Umutlagayam. Kasatod na laapakanay no kasta. Ipapanakas ta, isungain tugot ko. Ay katuan Mabilin mo teta pusam san aya. Ay, wana nang, makaawat iti sa uday ta. Tamanipo din tad kanyak tigayam ko iti FB, kat kinasarsarita kon akasla baby. Aging ga itatadakkalan, kasla ubing matano kasarsarita. Makaawat iti sa una nang. Unmat. Sa bagay, amok asan anaayat ni Duming iti tarakan. Agpaiso day tananang. Iso saan na abagay ti agbalin a veterinarian. Iso nga tatiga po na frustrated animal doctor. Ta saan anadungo kadagiti tarakan. Dala amin titan. Ala, ibulos mga rod ditan. Takigtutan naman kit di dagiti senyora diti punirarya. Ay, day tapay ti may saga po ng intugot ko, nanang. Na minsan nga min kat nakitak nga damang kalkalay at iti percolator. Un nga rod. Nagaduda dita ti agkarapasyar no kwa. Alan Puseng. Bugawon man dagiti senyora dito'y punirarya. Kigtutam ida, tapno pumanaw da. Naglokon. Apay adisong bata ni Duming tiawag ko. Handa ko madamagak may papanitibanag yan na hearing iti kalman. May samod na ya sekretarya. Awan manin, imbis nga iso ti pagdamagak. Good afternoon, Chairman. Oh, Mrs. Kaluya. Good afternoon, mate. Anya ti maipaay ka. Ay na po. Kasadot ko launay ti umay dito'y barangay hall. Nang runa no awan na patigagagarak.
Jakman amo, ta naginteresak launay. Apay ka day? Ningamin kagawad Portugal. Sang kakita ije balkon mi ti sango ti balayda. Ije launay balkon da. Okay. Naginteresak man. Iti nakita adjar na. Ne. Agsasao iti panagkitak. Tamakit-kitak mat nga aggargaraw dagiti bibig na. Ken kasla dagit-kitaan na kasasao na. Ngam awan mat nakitak at tao iti asideg na. Aniya. Wen chairman. Inawagak pa ya. Tadamagag ko ma no asino ti kasasao na. Tiimpagarup ko pa'y akot siya. Ngam kasla dinak nangag. Idikwan. Rimwaran iti naladanda kasla kasusurutan na. Aya. Kat nagturungan na nga eh. Ay, mas daawak. Pagamuan, nag-about face, akasla ka dite. Nagmart sa aya. Ay, saan ba ti kunak? Ngam, kalaat nga rod, nag-about face. Nagwalta akasla na kwerdasan. Nagsubli, iti ikubda. Kat, diretsyon iti likodan di balayda. Agad. Sana na nag-about face. Sanan? Ah. Siguro 30 minutes nagurayak iti panagsubli na. Hindi mo nagsublin. Nakalukat jay balayda. Kumano adda ni Rosa? Amok nga awan ta nakitak nakasukat api manaw. Anya. Wen Chairman, ida nagkumot ida ta kaaruba nga rod. Iso nga mayak, ta i-report ko. Hey, makamu kayo namang ibaon iti barangay tanod amapan mangkita. Uno, da kayon mismo. Apay nga anyat napasama kini Domeng, manang Irma. Ay, dayta nga rod ti question. Kaslamat ada sinurot na asan ko makita. Nga, iso na nga tati makakita. Amangan no ko No? Anya, Rosa? Mamatiak nga dagagayam ni Domeng asaan amakit kita. Uray siyak. Adda pa namatay nga dagagayom nasaan na makita. Agad. Inayabandan kasta. Ay, amukon! Amangan no pudno ti atak ko. Anya day tama ng Irma. Amangan mo't no, dinusa dagiti saan na makikita a patron dagiti pusa. Hindi Daklo ko masawin da ito'y nga masansa na bang manggag ko nga ung-ungtan na ti pusam, Rosa. Anya? Na. Ay, ni taman ni Puseng. Ay Puseng. Amom ka dino sa dino ti ayan ni Domeng. Ne. Kaslad na kayat na nga ibaga, Rosa. Saka, Rosa. Awatam nga tati, ibaga na ko ma. Amo na lakit di ayan ni Domeng. Puseng. Ayan ni Domeng. Amom ka de. No amom. Ibaga mong kuma, Puseng. Ang dami kay Rosa. Ang dami to. Nanay. Anya dahil dyan na tagainap ko. Nagpukawak kampay ide. Hanggang sa di na tinapanak. Dumi, mabali namin. Good morning, kagawad. Kastamay, manang simyo na. Sime, kulamnatan kanya akong kagawad. Birngas ko day ta sime. Hawang gaya. Nang nangag ko na itang hawag dakin ka. Bumakutak ngamin iti day ta anagan ko. Saya. Kahit anya ti maipaimi ka na kayaw.
Awan samat ni Ninong Chairman. At dapat la iji balay da. Binaunak amang lokal iti opisina, ta medyo maladaw ka na. Kasta? Yure mo labi ito na. Madamdama lang ang danda jay. Unan Nadagsin sa akin ti problema, simi. Binangasan ka latang roda na, tadi kat ada bumakit ka, no, manangan ka. Uwan. Kayat ko Makita kiti langam kat naliday ka ang naragsak. Kuang amin. Agpa-advise ako makinininong. Ada problema kinilakay ko. Wala. No problema ti agasawa. Kasayaatan no agpa-advise kayo kadagiti nagbali na ninong kan ninang nyo iti kasar. Yan oray pa'y ninong kan ninang iti bunyag. Wan, tanininong Chairman ti may sakadagiti kasingadan aninong ko kini amang ko. Ni, yaksan mayure kinininong ti panangiyebkas ko iti problema. Kagawat. Okay lang kang kano rugrugya kon tag istorya? Wala. Sige. Yes nga mo na ta anak akam. Dumngagak. Nalaka ang awatak ti amin nga oray dandanisan ka na makasao. Diyak nga minon makaiturturot ninong. Ala, bayam. Magbagaak ni Dino. Loko day jay. Aging tataermet nga rod no kasta nga daki din kulasisi na. Permiti pataer na itaninong. Kanayon mat nga gudaw. Ngamnay. Ang mga nubidot mo tiyatap mo, Sime. Saan? Masigurado ninong. Ingkamang mo day ta problema am kada kami. Ngam awan pa'y mo tinalawag a pamaneknek mo apod no tiyatap mo. Swakastoy ti may balakad ko. Anya day ta ninong. Paliwam. Ngam siguradwam adi na kamadlaw. Taamang ano day tantukid iti pangrugyan ti apayaw. Pagsayaatan na. Saan kami pa'y anagapa iti grabe? Di lang tamadlaw ko adi na kung pagan-ano. Panek ni kampay. Kahit ko asawan, paliiwam. Makaamu ak tumutan amang paliiw kinidinaw. Uwan Chairman. Ninong Chairman ko na kuma. Ngala, ag-relax kan. Sana day tatipang dadaulam iti aldaw mo. Agpasikog ka ngamin atap na danton anak yaw. Ala! Tilo ibagbagada. Angaw ko la day jay. Kaya't ko lang nga umisem ka Ala, kasyalatan. Paliibon pa'y nga umuna ni Dino, sakbay akasarita kaya adwa. Ngem, dimbaga ka, agpasikog ka lata. Gagangay na ti agasawa ti kanda ti sanda pag kinaawatan. Wan, gamno maminsan. No talagamat nga agbaliwan ti maysa. Wan no uray agpadada nga agbaliwan iti panakilangan da. Sana na maliklikan day ta. No saan da makapagkinaawatan kat lumanlan ti problema da. Agtinag iti panagsina. Wana. Ado ti rason no apay nga darag iti agasawa. Kasla agbabawi kalpasan ti panaglabas ti panaway. Agpayso day ta dom. Isu nga ato dagiti agsina. Kat agsapul day ti ragsak day ti sabali. Ba nagasaan na nasayaat. Isu nagijay sana makaklon iti banag uno pasamak ama ko na nga addalitan. Kasano mo day ta? Apay nga addaditan? Kas kumano nailawan la nakikasar. Tatya muna kat nasingpet kan mapagtalkan ti nakikasaran na. Kat inton madiskubre na ti saan na akayat nga ugali di nakikasaran na, agbabaway,
Kat magisinan. Magisina din ang pampanunutan ang nakiasawa. Ang dalita, nalpasa. Kat rumbang lang ko mga klunan na dayta. Ta sana na mabali ng mga asawa o makiasawa iti sa balay. Una niya, ado ti kasta. No daduma, ti panangaklon iti kinapudno ti tulbag ti panagtultuloy ti linangan na iti kakasta ti kasuda. Ni Tatang. Hello Tatang, it's the chairman. Umay ka dito opisina, Dumeng, tanay. At dagsang pad nga ayuda para kadagitay na quarantine na kaparangayan. Si kabas iti mga sikaso, kanta dotal aramidag. Owan chairman. Pasensya ka, tanay. Awan tay officer of the day. Ayaban ka, oray no nag-excuse ka, adi umaita. Owan chairman, umaya ka. Sapay kumata negative ti resulta ti swab test dayjay. Tano positive ay sos. Masikoran tayo manan no ma-lockdown tayo. Lakit niya. Ay bagang oras yun, ninong chairman. Itaman pa'y ana idagas ka dito barangay hall. Talaga mo ta. Nataraki akana yun dito anak ko iti kasar. Awan kastay asikaswan ti bagi, ninong. Kakaiso na saan mat unay anadagsan ti panggadan. Anya trabaho mitaya. Merchandiser lang mat, ninong. Ay, iso madlang ah. Kasapulan ana taer ka. Tapnawan makuna dagiti makasarsarita mataw. Uwan mat. Naidagasag gayam. Damagag man no anya ti imbaga ni bakit ko. Imay sa kano kat nagsangit-sangit ditoy. Ay, natair ka nga mindinaw. Aya? Isot imay na insangit? Pirme. Ti panagayat ni bakit mo king ka, barok. Iso asaya atem. Agsingsingpet ka ngamin. Di ka tumaltalyaw iti sa bali. Nang rona no, sexy. Ay sus, dayta ti saan amaliklikan, ninong. Amoyo dayta, ta tinawtawid ko ti kinataaryo aninang ko. Anya? Di ba, ninong? Di mo mo't ibagat ipudno abaro ka. Ay, nagtumpong na itag ninong agkatsukaran. Ay, nagkuyog dan nagpailay. Kasanubat kami na adi agatap ni Simi, nga da kay nagaw na kanidino alakay na. Agaruyot mo't ngamin ti gwapo na. Ang kasapulan mo, nagpagwapo, nga po iti trabaho na. Gusto na ko lakon. Gagangay lang ti kada na iti banag. Asa na pag kinaawatan ti kasawa. Alas 12 iti tingat aldaw. Awan mo't ngatan ti umay. Ibaliktad ko pa lang na ti pakdaar. No noon break dito yung recapteri daw. Tabang rekapak. Irindap ko labik. Sino dito ag-friend request kanya? Ano niyan? Nagwapo ah. Kaedad nga ta ni Dino dito Ne. Kaslak karupo
rumpa naman. Kita man ti profile na. Awan mat pakabigbigan iti daytoy. No places to show. No workplace to show. No school to show. Anyamot na. Awan pakamuna no taga no. Dagito'y gagayem na nagparang dito'y. Awan matyam amok. Bayak. Ala. Natalmagamot na ti confirm. Makamu ditan. Kita man no ag-message dato'y kanya. Bakit? Nakaluto kan. Ay, kunak no saan ka sumangpad. Jack nagluton tati amukot. Si Syakla mangal daw dito'y balay. Aya? Sa bagay, pinangal daw nakdi supplier ti grocery products. Ha? Sikat ti damagak no nangan kan. Madamdaman to. Tagap di aklangan di grocerya, taada si kaswag. Ha? Agsingsingput ka ita. Siguro, binagbagaanan ni Ninong Gusting. Anyat kinunam inggaw. Jay gwapo nga anak iti kasar. Nasabat ko nga da kakuyog na asek si Jay Ile, Charman. Aya. Wal, Charman. Bit-bit na mati, nagdakkel nga kumag. Naglaon sa iti, ginatgatang Jay siksi Jay grocerya apag trab-trabawan ni gwapo din no. Anya. Wan, Charman. Jakmat kay di bagbaga, babae na day Jay Nakitak-laeng akakuyog na, Charman. Aya. Kada kayo, tajak nalipatan Jay bilin niyaw. Wain. Maya timbagam. Mas daawak mo't kinimanang Simeona, Charman. Oh. Apa ni Simeona? Naglapsat matang. Naka-makeup itay nakita kalimabas. Aya? Well, kas barangay tanod ang nakajote. Talaga makita mi amin ang lumabas. Kahit. Ket anyat nakitam. Adan sa katetex na, Charman. Di nakit-kitaan ti pagpagnaan na. Iso adan dani anay dugmam. Anya? Uwan, Charman. Nagtaltalang kyaw. Edi kuan. Nakita nak ako kita keng kuana. Inisiman naklaang sana intuloy tinagturong iti pagurahin iti tricycle. Ay, apo aya. Tano aya. Nasayat mo't no amo na mutlangan nga si kasun ti bagina. Tamang ano day tamo ti di pangikaskaswan ni Dinaw. Wana, Jerman. Tapno isumot laangan ti arman ni Mang Dinaw. Kasta, amare. Agpapintas ka man. Si Kamot. Nag-lipstick ka klaang. Madlaw mo adagusan. Ay, syempre, Bueno, damot din paspasek siya, maray. Si Kamot. Tila'y bagbagan. Nagwapo kami una yan nila kaimaw. Iso ka diti paspasek siya. Siyempre, iso. Adapay sa bali aya. Tirigat na. Oh. Agdan sakit di mo ma. Maray. Pasaray ngamin adamang manggig ko asayang gusang. No day tay aglugan akong itidchip ngagpaili. Amo ko, no anya dayta. Gaputa, nagkamanga kinininong chairman. Agbaina ko na pagsasaritaan. Ay, saan mo't maray? Ang kasla pumayson sa jay kwa.
Ajay, atap ko. Anya? Nay, ada ka magayam dito, si Miona. Wan ninang, gumatang iti itlog. Aya, medyo nangagkutay sa ritaan nyo Nakapimpintas ngamin itan ni Kumarek na nasuping. Rumbang laang, ngamnay, ninang si Miona, palagip laang. Saan naga po tamaditi atap mo kan lakay mo, kat no anyala di tamat tanti mapampanunot mo. Wala ni ninang mat. Husto, detar aramidam. Asikas sumat tabagim tadi kakat aglos-yalos yang dita akas labakas kat talangamang. Ay, saan ko maasabali ti makagapaw? Nagpapintas ka, simyo na. Husto tinadlaw yu kin ni Simeona, alias Simi. Sime, Wala nang. Simi itan, ti kayat na amayawag kan kwa na. Birngas na kano day jay. sigod mo ta simyo na ti mayaw-awag kan kwa na. Ngam Simi nga rodan. Naisurot mo't iti kaslap pa naglupos nan. Sigod asana la sukatan ti blusa na no nadulpot una yan. Ngam ita, Kanayon mo't nakaslago daw. Naka-step in pa yan nga uray mapanlagumatang iti itlog iti tersena. Wan, nadlaw kumot day ta. Taurela na ipadaramo iti na minsan, ta na itibkol di step in na. Anya? Nga mala, ni tatang mo, timang bagbagakan kwanan. Total, inkamang namot ti problema na kan tatang mo, taninong nalakat nga raw. Problema na, di asawa na, di inkamang na. Pagang angawak man da ito'y nag-friend request. Ang garamat tantilo ko. Mayat matkit di inaramit ko. Saan ati retrato ti inkabil ko iti profile ko. So di na mo, ti puno alam. Makisinara kak man. Ang siyempre, di nakamam mo. Tila ang maris ti badok ti imbaga kapakabigbigan na kanya. Ken ti ribon iti buok ko. No makita nakton, isuntula ti panangikabil ko iti ribon iti buok ko. Ay, pagang angawak lang ti kunak. Apay nga excited At dalugan. Ay, kaslak makiblinded ita. Maalasak. Ang angaw lang mo. Kunak no asino ti aglugan nakakaiso na akadwak ngagpaili. Si kamad gayam Simi. Makaluganan kayo gayam ninong. Dakda kayo mati nakaluganan. Wen, tama kimi sa pay nga ta dagiti daddo masakbay ngagpaili da. Ay, makikinda ka? Uwan ninong. Yeah, kasta. Ayusum tabagim. Ura tsindaan lat papanam. Bakit? Kumusta kayon kinlakay ma? Kwa, ayos mat. Nagpaili ninong. Kut, mas daawak tadeop na mat ita, ijay trabaho na. Basta. Mga nusan matla nag-day off Sapay ko man ninong. Sapay ko mata saan anak i-date. Ay. San ka ngamin nagpampanunot iti madisim mo na. Tapno di masabidungan ta panunot mo. Ayan nga tati ka blind date ko. Itayak pa'y dito eh. Diyak matla makitan ti lalaki ang nakapantalon iti maong.
Kan naka-t-shirt iti nalabaga. Wenno, kas kanyak, aplano na ti aglemang. Ikabil ko man lang ti ribbon iti ulok. No mailasin na kon aka-blinded na kat umasidag. Makamu ditan. Pasak ni Dino, no dinto latag baliw. Nangruna no, mapanagnakakton nga da babae na. Bagay. Sika? Anya asyak? Dino, apay nga da ka ditoy? Kat sika? Apay nga dagamot ditoy? Kwa, ada ngamin, Dihos to ti kunam Dino. ninong. Blind date you, Mike. Jack, amo nga umay ditoy ni Dino, ninong. Kunamitay mapan ka makichinda. Apay nga da ka mo dito'y plaza. Adda ka sinarak mo niya. Kwa, pakawanan naklakay. Jack, panggap ti. Apay, katawaan da. Kitno ni Dino alakay mo ti text-meet mo akasinarak mo. Ay, siyak day textmate mo, aka blind date mo. Ay, Siyak day jay, love. ala, nasolbar met nga tanti problema msime. Salbag kayo. Ala, baliwan nyo man tiag honeymoon. Bareng addan ton apo ko kada kayo. Ano mala? Dita kayo. Fixmate. Blind date. Maya, isuda mo lang. Masak mat tinaturo kayo. Ay, ilukat ko ti opisina ti barangay. Ang mga noda umay. Domi, mabali namin. Ay, apa yan? Agoy kak samat eh. Delikadon sa. Anya day ta dong. Agpanatang ka. Ah, saan mo tikulak? Ngamnangag ko asigam ka asigam. Kan naguyag ka. Napradanak lang. Hala, yung kagpa-check up. Ang mga no. Obed, Dong. saan? Saan nagpanatang? Kan ad-ada pa yung awan COVID ko. Nakalala ko mangay kat saan ba't na nagpaspasyar? Rek naam narigatan. Uy, awan na ito eh. Matanagan kaladagos. Awan kastay agsakbay Agistim kain ton gabi Wano, itapay kit din tapno masigod. Danag mo na ya. Awan na ito wala kamay. Sige, makamu ka. Amok mo nga awan nakasarsarita ka sa bali at tao. Ada pa ya sa nakanap na panikayan ti ano at tao. Kat, barangay hall, nagduduma at tao ti mapmapan ijay. Tudoan nad kami mo't ijay. Tasal mi nga ikatan ti face mask mi. Kan naka-face shield kami lata. Nasayaat no kastadong. Nangag ko nga na naguyag ka. Kaskala na iti naduma dita. Maghangagdalay ti uyak mo no agsigam makasla agatal ti karabukob da. Adaywan dala adagusan. Bagadang agkubi. Talaga Agan-an na dalaing mat. Kandi mo mababalaw dagiti tao itan. Pasat ti panaganad dati kasta. Wanangam kaasimutan di tao ang mai-isolate no sa napudno. Liklikan taon ng iti kaluan. Nang runa no chismosa wano chismoso mo di nakanggaga naguyag. Kat inuwaras nan day tanamag. Day talaang No paikit di adda nagpositive ditan kat pagdidim na magandan.
Gagangay lang daytan. Nga mababalaw da dita. No kay iso dati kas jay. Kas kanyak. Mandanagan kaladagos kat atapo mo na nagkubi na. Ang mga ludi kan makikaindakan niya kitong rabe. Ha? Ay? Si Kamot. Iturong mo man laadagos kanya kung tisaritaan. Example lang. Nalawan. Maawatak ti kayat mo asawan. Ngam ulitak. Paliiwam tariknam. Agsakbay kan no kwa. Ano pa yun? Medyo agagatul samot nagpaiso ti karabukob kon. Delikado sa. Kita man na ti gargal ginatang idinirosa. Saan ko anausar? Makatulong na dyan mang puna si ti gagatul ti karabukob. Dito. Paggargalak man kindi. Kalpasan na. Ala ti temperature ko. Abang ano dakit di mat gurigur ko. Ngamusan ko la marikrik na. Agagatul na talaga ti karabukob ko. Uwira COVID na po. Uwira COVID. Hello? Ada may masayag ita dito po ni Rariadom. Iso amalam to no makaawid dak. Ada ngamin aramidan mi kan nanang. Kasta ya. Ala, aguyuyag kan. Saan? Okay lang na to. Anya nga okay. Ala, amang ano niya daytan. Saan pa yan alpas ti second dose ti bakunam? Kat, Danag mo na ya. Awan na ito, uy. sigurado ka? Uy. Aramidan nyo latan ti aramidan nyo dita. Dito yak latan balay tag suratak. Inawagak mat itayan ni tatang. Saan ako na mapan di barangay hall. Wan agres kan. Saan ka pa ilang agsursurat? Alawa na yun. Sige, Dom. Bye. Bye. Apay nga tangag paiso. No COVID. Nangalalak nga eh. Sa anak mo tarim-rimor. Itak adagusan. Apaman na makagargulak. Kumusta ni Dumeng? Kaslag mamayo di kalman kahit. Aglaladot nabigatan tatang. Kung nakagpa-check up ng di namot kayat. Okay ka numat. Makapadanag ti asawam. Apay ngay, adi na kahit tagpa-doktor. Amangan ka nun ibagaday di hospital akubid. O di mapaniti private doktor. San nga di hospital? Di na mo ilata kayat tatang. Uray ta nagbakuna ka numatan. Una, ngamsan pa'y mata na kumplito. Imbaking ka ata na kumpliton. Huwag nga rod. Uray kaskasa daw, no COVID man bilang ti sakit na, medyo natalgad ka ata, nakapamindwa ka na nagpabakuna. Ngam agusarak lata iti face mask no rumwarak. Ay, kinwadda ka iti balayo Agusar ka lata. Anya ti amo, no maakarang ka lata ka ni Dumeng, no COVID di sakit na. Sapa di na kay tagpakita iti doktor ako nam. Nagsuugmot kit din tatang. Ngam saan ka naman na makaraman? Ay sos, madi talagan. Matanagan akmutan. Pay man tawagak. San nga sulpa-sulpang. Tasan lang ay so ti delikado no COVID da yung sakit na. Ay may ramraman tayo no kwa.
man nga tanti baga ni katugang. Hello? Dumeng, agpa-doktor ka. Ang mga no COVID na tamarikrignam. Ha? Maditikas ta. Barangay official ka pa imod ama ko na. Si kakit na hindi agsulba-sulbang. Namimbag nagpakita kay ti doktor. Tapno marisitaan na kay diagas. Dagas kaon. Anya nga agas. Basta dagas kaon. Danag yun na ya. Siyak ni makamon no COVID-19 wala saan. Basta agpakita kay ti doktor. Abay, kayat mo di mapuran? Aha. O sige, no bye-bye ang tabagay, mapulpugan ka, adi na oras. Ha? Makamo ka. Inidap na. Anyan ni katugang nga katsirman. Imbes nga ay ayuwan nagpadoktor, ungtan laki din. Oray talag tumarak matitiagas. Iridep ko kilday. Barang mayat ton tirik nakin ton makariingak. Nagawid akong sirma. Wen, di kagtagdaga rin. Basta ing kayo latan kinirusa ija ili. Una ta. Agur urayan ni Rosa di waiting shed. Nasayaat. Ala, aganat kayo. Madya talaga ti mariklik na ka. Ayam ko ma. Awan ko COVID ko. Madlaw madandanagan ni Rosa. Kasi na nakapimpiman na nagtugaw iti pagurayan. Numuna ta nagginad mo ti panaglatipila. May sansamat ngamin tagas asikaso kada kami ngagpasaliva test. Payag matag ti doktor. Saan pa swab da ito? Nag-negatibak dito. Dakdakkel ti posibilidad na. Ang negative tumot ti swab test ka. Ay, adeng. Anyat marikrik nam. Sus. Nabangking ti face mask na ito. Magsarita kanya. Anyak marikrik nam kunak, adeng. Nagatil ka dita karabukog mau. Siyak? Awan? Patesak lang? Ay, imbag daawan sintomas mo. Gamsyak. Ay, delikado ak. Ayos ang face mask mo. Kan ibabam na ta face shield mo. Tamang maakaron ka. Ay, ay, suray. Nalipatak mo din ngay isublay. Sika, di maakaran no bilang adeng. Iso, simpa umag dita face mask mo. Ewan. Naglukot. Ang mga positive dito sarsaron mo. Sapay sang katalyaw na nagsao. Kat anyat ko nada nga, hindi na pa na niyo, Rosa. Salay ba Tesla ang dayjay nanang? Urayan mi ti resulta, ginggain bigat ka no? Ay kasta, alakat, ikararag tayo asapay la kumatasan positive da ita ates na. Wan nga rod nanang, kapilitan niya quarantine kon. Imbag dito sa bali ti ayan niyo, tano saan? Datayo kumaamin ti ma-quarantine. Ay anusam anak ko, ngabnay. Di ka unay umas asidag kiniduming aging ga iti maamuan yun anyat resulta da ita ates na. Wan nanang, katsapay kumata negative. Awoy, ay na, saapay la kumaapaw. Sige, bye-bye. Bye-bye, nanang. Ay, itapay tamalmalpasan. Uno dandanin lumukayan ti sitwasyon may papan iti COVID. Isupay matipan naka-COVID nga tani dumain. Anyati ko na ni Rosa, bakit? Ay, makwarantin mo't Ngamuray no kasta, naskan nga asikaswan na mo't dagiti kasapulan ni dumain. Ay una. Hala,
Naimbag ta nagmayat butla na pa nagpatest. Ken adan samet na irisita nga agas nan. Adda ta pinilit sa ni Rusa nga indagas ijay private doktor nga maamon li duming mutlaang. Ay rumbang lang ah. Ay nagrigat la ti kastuyan. Di mo't lang aminin malmalpas da ito parikaw. Kasto nga ta tirik na, ti kas lamang oray ti mauding aldaw na ti rabaw di naga. Oraya pala ti resulta ti salay batis ko. Kasla ipapatay ko mutan ti oraya kiti palagrik na. Isumot lang nga ado ti ma-depress. Katagbakil da. Ado ti sana makaibtor iti tuok ti ma-isolate. Dito pa mismo abalay tayan kam. Kasto yung trik na. Ti nakarkaron, nang iti maipanidya na iranta apakay panan nang iti mandatory ang ma-isolate. Kanya na ginagawang. Ay, bakit na ita makita iti abay ti tawa? Ay, kumusta ka, Domingaw? Sino kayo? Kasano nakastrict kayo dito kwarto ngayon ka? Buro ka? Nagkita tayo din. Si Kamot. Nadamag ko kadagiti tuwa to nga agsaksakit ka. Ay, sanak nga saksakit. Suspected lang nga na COVID ko. Ay, dahi tangaraw. Agkubid ka. Saan pa eh? Awan pa iti resulta. Agkubid ka. Siyak, ti mangibagbaga. Kat nasaya at unay. Impupok na ka ni bakit mo. Anya? Aglibas ka. Aglibas ka. Sumurot ka kanya kijay abot ka. Agasan ka. Anya? Agasan ka. Amaw, ti agas ti kubay. Ay, manjak. Amang ano na. Ay, di nagpagatapan ni iti maday. Tasyak ti mga agaskan ka. No saan ka magasan? Ay, kat, matay kay jay abot ka. Sabsabong ti pangbalkot ko ken ka. Amayawid iti balayaw. Ang numatay ka iti kubid ditoy. Ay, ulpugan na ka. Di nakputput nga. Ibagbagak latag paisawn. Ay, ala, sumurot ka kanyak. Agasan ka. Mrs., ibagam gini Mr. Portugal tarumwara iti kwarto na. Masapo la masabtesan tapno mamuan no anya talaga ti kasasad na. Sara? Positive ti saliva test na. Isawa ka sa pula na masabtest. Dahito ya test kat pakamuan no talaga nga isukat positive iti COVID. Wan, Sar. Ay na, madandanagan ako. Mrs., pang sigurado lang daytoy. Agkararag kayo. Ikararagyo asaan kuma-positive ti swab test na. Alan, Mrs., ayaba mo ni Mr. Portugal. Wan, Sar. Mabitlaang. Diyos ko. Yadada yung mitikupit ni Dumeng. Dumeng, ayan mon.
Dumeng! Napananangatan. Mrs., Ah, di na kaya tirumuar? sir, awan dito ti asawak. Pimanaw asa na nagpakada. Ne. Naglibas, Mrs. Di na kaya ti agpa-swab test? Kuha, sir. Ang mga Mrs., mabuto nga mamuan na tipod no, kasasaad na. Ay, tsaka mo, sir. Basta awan mo tan dito kwarto nagpapukan na. Ay, napananangatan nga eh. Hey, umay ka! Mapanta, iti asidag tinakasaang asinublan. Agburburakan, jay ang rak. Ha? Nyatang angramburo ka. Sanga sinublan day ta alauya nga ugsa. Anya? Anasagpawan, iti nagduduma abulbulang kan bunga dagiti makaagas akay kayaw. Kasta? Wala, umaykan, agasan ka. Umasidag ta, iti ayan tinakasaang asinublan. Ikag surpa-surpang! Ah, No kayat mo, di maagasan! agsaw di. Ay, kung naklanudak ka bato tinakumutan ti asidag ti sinublan. Nagsaw, Mike. Di ba to dayta? Iagtawanan, itinasurak asang agasot, nga elbulario gorilyaw. Ha? Herbolario gorilyaw. Lukaisam, tabagimon, herbolario gorilyaw. Ada dito yan tay pasyentem. Isaw ti mga agas kanyak. Uwan. Herbolaria gorilyaw. Ay, isaw, ipartner ko. Mangagas at specialty na kat. Virus. Anya? Virus, ti kagasan na. Apakairamramanan, ti COVID. Sana napanagnakan nga COVID ah. Ay, unay ka daya. Ag-COVID ka, unak langarudan. Esungarat, ngay nalaka ditoy. Tamang ano, ipatay mo daytan. Alo, agtugaw ka di tabang kita. Agasan ka. Ikatam dayta abong man gorilyaw. Kat, ragyamon ti ritual. Ritual. Awanan ti abungot ko. Agbangkito kamatan, tagasan ka. Sige, agbangkito ak. Dayta tawing asabot tiyog. Yawat mo man mutit. Di kadumlaw, no apay adinagsao dayta ng yawat iti tawing asabot tiyog. Umal dayta. Ah, anya, pangusaram dito nakatidog ti pagigaman na atawin. Di kaagkuti dita nagmasga Adam. Tumawing ka dita agborburak adigo tilauya nga ugsa. Iso ti igulgul kuken ka. Ah, namawandak iti digot lawaya. Ay, manjak! Manjak! Ay! Dito mo manaw! Agasan mo sa COVID mo! Manjak! Manjak! Anya din ang talapos ko. Pagyaman na.
Nabati-batak na kaya. Badi. Kasaya atan ngagpaisaw no nakagpakita ti doktor. Puwira ko pa po. Domi, mabali namin. Nalpas matlaangan. Tuturo na po. Anya na ito pagpuy-puyata makanaya na ya. Makikontes kamutan kanya ngagpuy-puyat. Sa pinakasulat la kanaya ni talapayag mo na ita headset. Ay, syempre, tadyak matket amasinga ka dita pa nagsurat mo. Anya kami na ita buy-buyam ni ta cellphone mo ya. Live stream di kasinsin ko. Naglaing si ka. Kasla artistan. Anya. Wundom. Si good a singer iti folk house day jay. Ngam iti lockdown, awanan ti trabaho na. Siyempre, nagsara dagiti folk house. Wala yan. Nangita panggadan ti kaunaan na nagsara. Kat aging gaita awan pa naglukat. Wundom, kat gaputa awanan ti kasta pagsarkan, simurot iti trend. Kat day jay, agpaspastra ka iti kwarta. Uway, nauso itan ti kasta pagsapulan. Nagitay adda talent gawan no kabaalan da ngagkanta. Ang drama kas kada oray anya dita na paglainga na panglamlam yung kadagiti mayata palamlam yung. Anya paglamlam yung ti bagbagamot dom. Saan alamlam yung ti live stream? Si Kamot. Masuron kala adagos. Kat namang insulto ka pa eh. Naglalaing tupay dagiti agla live stream. Depende ti ag live stream na ita. Oh, anya depende. Ada kami nagiti awan bukod da, no originality da makon ko na. Nagitay man nagtultulan. Nagitay agkop-kopya ko nakmalangay. Ada ayamat kasta. Nagadulita. Aga mala. Imbagat ta saan mo't nga agreklamo nagitay akin original ka nagiti ila live stream da. Na siyempre, saan da mo ta kaya timang perhuisyo pa lang hindi tao akayat na mo ti makatigay. Oh, gayam? Kasta ati tao dom. Saan a selfish? Ket dagi jaya nagiti ko na ka manglamlam niyaw. Na siyempre, agbilib mo na nagiti makangag kan makabuya ka na kwala. Tatyam mo da, buko da laeng, di pampabuya da. Siguro. Ket dagi tayo mat makaam mo asan da buko da partuak niya pagkwarkwartaan dan. Dilawon dan tumay. Ket ita, ibagan tumutan niya live streamer nga umapal dalag. Anya? Saan ka takasta ti pagtungpalan ti amin ay? Ay, awan bibiyang ko dita. Basta nalaing di buy-buya kakasinsin ko. Awan tultuladen na. Tatalaga matakaw makanta. Kat inadal na di pa nagtuktukar na nga iso ti pan nakaarmas na. Good no kasta ti amin na live streamer. Talaga nalaing hagtukar iti piano. Accordion, violin, kan amo na pa iti agflute. Naglaingay. Saan apa naglastog? Hangam podno at talented day di akasinsin ko. Nalaing day jay, tanatawid na ti musician ngay nana. Kastamot di ama na afok singer matlaang. Nalaingar da. Uli ti musician kan singer. Saan ngagtutulad? Ay, wundom! Ay, sayang tanalpasan ti set na. Buyaan ta inton rabiin o bigat. Ito pa yung nakaturog ni Rosa. Mayat man, ipagsapulan niya kasinsin na. Live streamer. Nauso talagang ni kasta. Nagadun ti makita ng invitation ng iti live streamers iti FB. At dapat obay. Kan amin sana makabala gumatang iti usarandagat. Ag live stream dan. Nusyak nga ta.
Ay, nangatamot ang live stream ak. Anya nga tati ipakita ka laing ka. Oo. Ay, kita akbano ka sana. Mang panunot akmat itinapintas sa may pabuya. Anya ay atitalan ikaw. Anya ay amat ipaglaing ak. Malinak lay labi, oras lay maran. Naglaing ni tatang mo, Rosa. Balbalnay dagam, Dagam, kaipagtulinaw. Kita na nagmatilalang uyan ng itisangot mikropono kang kamera. Ala ni tatang. Kita nagadun tinaglay. Ay, wan. Ala ni tatang. Apaw. Dispensara niyo. Gulimutan. Tapot man balito ka boses ko ngagkanta. Inakman kablawan. Dagitay iikit ko, dita Isabela. Dagitay ulitin ko pumupulutan, dita Tugigaraw. Ada Bilmar Arthur, ay, duda. Natabay ka ba? Kumusta kayo? Ay, ni tatang. Ay, mangipanladaw kayo mo ditoy. Anya, kana ka. Madinti bag Kita ka niyo na, mo Rosa. tabaset, anya. Ala, Tamang di itin pa kayo yung mo ilan ditoy. pag-oras na. Agbubuya tayo pa yan. Ay, lamlam yun, Oh, day ka. anya. Di kat agkanta tamay bayat at Sige. gang. Nanang, anya ti makunayo ter aramidan ni tatang. Ti pa nagkanta-kanta kan pa nagsao-sao na di Facebook ti unab. Wan. Mayat makarayaw. Katamaw. No kaskasanaw. No addanton ornong may. Kumahatang to ni tatang mo iti usaran na mo nga ag live stream mo no ag Facebook. Uno, anya day jayon. Anya? Gumatang to ka noon. Tapno saanan ang mapapanpala dya balay ti kumpari na nalaing matlaang ako makanta. Anya? Kat nintundumeng ti kadwana. Maya nga tama ni Dumeng. Ay, isungarod adamaga kumakan kano anyat makunam. Kan ni Duming ano anyamot ti makunana. Mayat para kanyak nanang. Ngam ni Dumeng ati dya kamaw. Sabagay, amok akasaritan to ni tatang mo ni Dumeng. Adda ka nun napintasan na panunot na. Kat no kayat ni Dumeng, o di nasayaat. Angam no saan akayat ni Dumeng, uray isuntulak ta ka noon. Inasak ka. Amo ka mas daaw kayo no mabuyadak to ni ti Facebook. Ay, anya? Tanya ko mga iti ipabuyan mo ti Facebook. Sika, guru out. Ni nasak ka mo. Guruod kun kunayalat ta kanya kon. Jamot anagan ko akundrado tiyawag yu kanyak. Ay, dahil sa nga raw tinakairwamak nga awag kan ka. Kay di kagawadak Kagawad guruudak idi. Sayang lang amin tanaaba ka kiti napalpalabas nga eleksyon. Bala, tapno di mo kuna. Uray silpwak iti X say kagawad. Tapno maamuan mo dagitay siya na makaamaw ang kagawad kagayam biday. Ay, makamu kayo. Mayat mait. Ex-kagawad ko na yaw. Saan ati kinakagawad ko ti kayat kung ibaga kada kayo ina. Nabuyak kat nila kay gusteng agkanta-kanta iji Facebook.
Iso asyak mamat ag Facebook. Ah! Ah! Umapal ka? Tinabel ko. Nyada palak ngay. Ah! Apay kumangay nga palak ka kabalak matikas iti aramida na jay. Ay, talagan sa kastakan gurod. Kanya akas tuyak matinasak ka. Aging gaita, kakontrampay lang ni Gusteng nga chairman ti barangay tayaw. Ay, saan mo't Niyasan ka nagbatad mate. Agam mala, mayamay na mapanuno mo mate. Tikas iti kasjay, aramid na. Agam, anya nga iti pakita mo ijay ang paglaygam. Anya lang iti pakita mo alaing mo. Makita yun to inaisaws. Madaman ka ti practice ko. Ay, sus, maapit ka nila kay Gusteng. Oh, Ay, ber nga samlatan ni Chairman Gusteng, ha? iso nga rod mo ti kayat ko ayawag da kayo mat. Kapaya. Anya nga inasak ka. Buyaan nakto dita cellphone mo inton alas 8 no rabi. Makita yun totlaing kau. Dayta. Mayatan, Chairman. Isuro naklangan no kasano nga operitan dayta mixer. Nalakala ang Chairman. Ay ala, tangay na isit up kaon. Agtugaw kayo dito yan, ta isurok kada kayon. Alaman. Dayta, Oh. nakamuntaran ti mixer. Mhm. So ano kayat yo ti agkantay ti -1 ditoy, kat mapalaing. Di kalidad kan napintas pa ito'y pick up ti microphone nyo. Apo, may Yung regalo ni Kabagis ko George sa Hawaii dayta. Ah, sumalagayam. Imported ko naman. Mata. Sige. Isuro amin ng kanyak dagiti masapol amamuak. Tapno may mayat to titaray ti programa. Ah, talaga mo ta, Chairman. Kas kay tumatla programa iti radyon Una. May pakitak tumat. Dagiti iduldulin ko alain ko. Mayat pa dito'y sirok yo. Ta awan una ti manggag nga ariwawa di tarwar. No irekapyo tari daw. Ta napuskol dagita inkabil ni Nana Suping akortina. Una. Tapno sana ko na yung maistorbo. Ngam na Chairman. Tinulad na kayo ni ex-kagawad gurong. Nadamag ko nga raw. Mayat maddaga jay so saran na. Sakmat lang ti nangurno si Jay pan naka-studio na. Aya. Anyamot nga iti pakpakita na ijay paglaingan na. Agduduma mo, Chairman. Aglalaok. Makapakatawa ka ideya. Apa yung makapakatawa? Muna, agtik-tik daw. Aya. Laklakayan nga tik-tik to. Wan, Chairman. Saan aya kasi ti kayat dagiti agboya? Daytay makapakatawa. Agklik laki dimat na ex-kagawad guro, Chairman. Hala bira kabaranggayan. Adtoyen to'y liwayo a barangay chairman. At your service. Bari-bari kadagiti kabangiba nga barbarangay, kadagiti kabangiba nga ilili. Gustilo kayab-kab ikuli pagpag online. Agas. Not only barangay chairman iti barangay nagbugsutan. Sanla nga barangay chairman ti akam to'y numuto'y biyang kakailian. Tadtuya ka mabuy-buyayo kadagiti cellphone yo. Ngamsakbay mampay dagiti talantanen tayo nga isyo may papan kadagiti sulpang akabarangayan. Dagiti mabutang iti bakuna. Anyan. Todok dagom laing kabuteng yu bay.
Ay, sakbay, amayaw awan ti balitok abusis ka. Haha, ikantak man pa iti may sa request ngayar arsaas tuy piuso. Haha, ulitak tay paborito da kan kantaan. Request da pa ito. Saluyo te ko na niya kandungo. Malinak lay labi oras lay maren. Na, Rosa. Nakaring kayo mutlangan nga kaya ni Jay Boses ka. Aniyam ni gustong Rosa. Aglalaok mo ibagbagaran. Nabuak kayo kadagiti dogmonyo. Ay, kadagita nagilada nyo ko na kuma. Kanawaan. Okay. Dagantay pa'y na. Kabaranggayan. Break ka na. Ay, abaw. Numangag ni guro day ta, katkatawaan na lakit day. Umanay tuman na pagkunaanan nga agraraman ni tatang munukwa. Bayan nyo lata. Kastama ta talaga. Dila kumpormimat ka, ti mapampanunot dagiti makuna ablagar apang kigkigtot. Wano pang liwliwa ka dagiti mayat amang buya, kandom ngagkadakwada. Anyat kinunab. Di la kumporme. Ti kayat kong asawan. Basta makarayaw ka dagiti makabuya Tapak pakatawa kat ngaro ti talaga apang gabda. Ay, sa bagay ngabnay. Awan mutain. Awan san. Panawanin adag agbuy-buy at adimot agparangay, dimot agsaong. Oh, kundi brekit day. Bayan nyo lata ka dinanang. Allah. Ay, na. Nga ngay day tayong suot nan. Napanak na lang sukat Day tayo muton ni pumunti hapon ngay dulduling mi day tan. Paborito. Nanang. Asaw, ang lalao ka, ti bamban ka na lupasi, ti pampabayan na, iti bagbagi na rusa. Ay, ang mga ibaga pa, ti kabarangay nun, ngagbagkit ni Tatang Maun. Ay, inang kanawaan! Ang laki nanang. Mapanakon dita sirok, maniday ta, nalangan na, madin rusa. O, sa yata akalasbangan. Nga agrimat iti kasip ngatan. Ay, susalbag. Anyat tuloy na itayan. Oh, agpatukarang mampay tabirukok ti kudigok. Ay, sa bagay, adun ti nag-likes. Adda pa yun nag-share. Padasit man nakitaan, no naka-live mat nila kay Gusteng. Sanyata, abiyag to ibiyag ko. Si Kati kakaisuna, Salbag. aliw-liwa to ipuso. Kat no daniw ko day taasan niya ta. Sikat kiret, sikat Ang tutulot day tala kay Gusteng Sakit. No si Kata imapukaw. Ape aginidganan na ti panag-live ko. Amapuyos tayo angis ko. Naninit. Sikat ragsa. Ribon ti likes na. Ayan. E din tutad. Oh, sanya. Tudwa pulo pa ilangan niya. Mayata niya Nay, kanyan. Nagusto Limaga suotan ti mangbubuyakin ko na iti Facebook. Sampal lang na Salbag ang tutulad mo't namin. Tidul-dulin tayo. May sa libro. Sususos. Nakahangmat ng screen ko. Adaniwak na kita. Ay, kanyo, iba kayo lang. Kala Adaniwak kay kayo. Gusteng. Hanap na pasama kiti pa nag-live ni ex kagawan guro. Bigla mo na nag-block screen. Naidat nga tati connection na. Ay sayang. Kaya't ko kumamot adenggan mo no buyaan.
Ta idilig ko, hindi pa nag-live ni tatang. Dom, kas lamang mangag ko itay ti boses ni ex kagawad goroda. Ay. Nagmonitor ka? Uy, yun na naghang. Hindi mo tagsublay. Oh? Amangan mo ano nalpasan. Saan pa eh? Kat no karugrug eh. Ay, awan nga ron Inatiwan ni tatang. Mayatan ti dadaniwan ni tatang itay mon monitorak. Ay, yakar mon kini tatang. Buya emet Kan aglex ka tap na maragsakan. Uwan. Isuman ngagpeso ti buyaag. Lay, ag-blow out kan sa guroon. I-blow out ko lang ti bagbagik. Magbuisitak. Lay, sino nga ti ka buisit mo? Dila kay tinggos. Anya? Uray idano mo ti kunaki nasak ka. Agraraman da jala kay. Agtutulad kanya kiti Facebook. Papalan nagsalaunay kahit. Iso atultuladan na kaun. Naan, maditikas tagay bagbagam si kaguroon. Oh, nyama di ka. Peso mo ti bagbagak. Ay! Ka! Mangrikap ka pa ila dita istor mo. Tama panday ije barangay hall. Apa ingga? Adda ayuda ang nagsangpet. Amin tayo kanukot maikan ko na ni Charman. Inwaragawag na ijay live stream na. Ijay Facebook na ako na kuma. Aya! Nya? Ayuda? Oh, mamat pa. Tika. Ay, adda kang kano di ka mamate. Ex kagawad guroot. Basta ado ti ayuda ang nagsangpet. Nakitak jay truck ti munisipyo ijay sangot ti barangay hall. Aya! Ay ka! Agisaraat nga roda na! Ay, ala, sige, inga, tulungan na ka! Wali na. Nagsaya at ni Charman. Ang ado ti mangkunkun trailer aramidan na. Ay, wala! May san ni Guruod! Iso, ajak lapat siya nga may makipila iti ayuda. Ay. Inga. Agpeso ka di nga da ayuda. Wan mat. Okay lang mat. Nga uray di ka umay. Wala. Tunjay parakan ka kuma. Ay, naglayang kayo ngay. Umayak mo ta. Taga nagbugsutan ak mate. Naglayang kayo ngay. Nabukutan ito krasa. Ayuda. Mati. Sos. Nakaturog ka man. Anya dyan natagtagainap ka. Umapal ka nun ni katuganga ka ni ex kagawad guroon. Ay, hindi. Anya kumangit, apalan ni katuganga iti da dyan nga ex kagawad. Tagtagainap lagaya. Nalpas man di turog si Shulan.